Amanfo bi a wonom ewo Fumso asokwa mansi mu wasante mantem mo wo mo ayeye kye won ha nyina ne se adwumaku akase amiensa wo hono mo a wo mo pai abo yi bi etwe de kwakoye akwan na bo sha wo mo hye ye so obesi school adan wo mo beye apomde hu nsem bekoye aye kwan ahodo am wo mo ni nyina wo mo nye enso abo ne de se wo mo twekwa ni nti hu akohia se wo kire wo mo se wani abrinti nei wote wo mo agumonte so a wo kire se de mpanifo ne wo mo eye no wani nye ho Premtobre Kasee e de apapiem ewo adanse Fumso ewo adanse asokwa mansiri emu aha ana omo epai emoba kwan no de free praso e de akosi aye asenfo so aha eno munya emoba no e de free e de koya sa ekwan no eno ana timamufo wo produce mu aye wo ye kire ne e de tia sa companies yi se omo do omo sekan e dwananka de tia omo do sekan dwananka nyina ene se wo mo se wo mo bo se ekromu akwan ene nyoma kitikiti bi no wo mo be ye e de ama wo nanso e be si ne wo mo hu hwe obo di kan ene sa demonstration we e de tia sa companies ya wo mo ye adwuma ne se so wo mo anhu bibi animanimu ya na wo mo san e yo madwe se wo mo be ye adwuma wo ha de a ene bambofo krampo entimi enka wo mo enhye ye ne assembly member wo ba to peso so eni komani bi assembly member se e bi enti enene wo mo ye sa oye kire ayaya awraho na ayaya bufuo say ne de ya be kire ya yaudie e de kire company miensa ya fa won fako gapako e na fa shimizu say wo be hwa wani be hu ya da ye papai o mu ya dwuma na e futuro e be kroma ya home e de yare brayan o mu plastia asase wo so ayem ti say giant ni nyina no ye nyabutra se ye nim se mo be ya akwa me enti se me da ye papaya me to cement ba kon fanya e be du samre ya afa na mo ka kire se dise mo ye mo adwuma no nipa bi nim so omo do mo aka demonstration so e wa ha ye de sankofo so ni nkomo ye mi sankofo so se ye omo ye ne sempanifo antiase a e de abiom e no mo be san aye so ma me ye de hia no a ye omo mo fa bo bibi efiri enko uhwe eye bechi ye edan we binum e na blasting na omo ye wa ha no e papa eye edan no ye ni company mpanifo ni company bisa company mpanifo se e de na omo eye e de aboa e betena sene akenkan de se na fata wo se ye mamo no as community of Fumso no ye be ya mamo ana mpanifo se be ye nyina kan ni mu tete kan ni mintimi ngina ka se ochina ana se ene ye be esi amamo but ene mpanifo betena se Midi ade Isaac K Nomanyo Adom Kasee.